Yang mana orangnya? Mas Guntur yang punya PT Mundai, mau ditunggu di sini. Yang mana orangnya ada? Sebelah mana? Mas Guntur. Mas Guntur. Alubi yang punya lagu tamu kondangan. Kata pengantin. Beli penatek bayangaken waktu kulagi maunjang anak arane sampai anak foto nikakan arep pengantinan Alubi, Ibu Hajat. lesi dada dicodone kula sing jaga batur sing duwe jalin hubungan karo kula biyen sampean bahagia kula sing larang. Ibu Hajat, Ah. Ibu Hajat. Alubi, Alubi sing duwe lagu pengantin. Ih, Elan Media. Jos, tete pengantin. Mas Guntur, Mas Guntur. Langkah mendung tapi udan kayak duduk ning wayah ketiga sampean nyiptakaken pesta perkawinan lara Ibu Hajat, Ibu Hajat sayang, Ibu Hajat. Hei, NSP buat Anda. Alubi. pengen janji arep temenan nyatane cuma kanggo dolanan sekian kula mung jadi tamu kondangan tega diri kula mung dipandang sebelah mata. Ibu Hajat, lagi dong. lesi dada dicodone kula sing jaga batur sing duwe jalin hubungan karo kula biyen sampean bahagia kula sing larang. Alubi, Alubi, dibalikin boleh. Dibalikin yang hijau dulu. Alubi. Ibu Hajat. Lagunya lemes, lagunya pengantin. Ada tamu kondangannya siapa pengantin? PLTU, keluarga Bos PLTU. PLTU. Mas Guntur. Langkah mendung tapi udan kayak gluduk ning wayah ketiga sampean nyiptakaken pesta perkawinan lara
Wur. undang. Sok.